Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ko Meghalaya Domestic Workers Union hakashitru ke jemang arajar pausan. Klapa register ni pendrung kerteng ya borok kinong tre ying brio. Kenang bagaseng kan dubla ban ajing ada ha kinong tre ying brio. Kingat hai kinu jing sha thombor, ni jing sha le bam hok hakitra ying nong aikam. Hakajing keram kilar pathai kubor ke kong Rachel Mautho, baki we kinong yalam jong ke union. Kelada waru bandon laga jong ke welfare board jong nong tre ying brio. Bak kumakalong menta kidan hadu arajar san spangut kinong tre ying brio. Kibla register hapo ke union, par hakajo ke por ke union kelakin tui kinong tre ying brio. Kibla tre shabar ke jela, bakin register yala dia bak ke union. Kerana makan dubla ban a jingarap, dekat jingat tre lang baki bor sorkar. Pada dan kinu jing shat hombor hakijaka baki tre. Aku baca hapo no pur kata sisa mo, yaitu masih fokus jungi ki bagyo i ban japung ketu ke jingja. Tinggi wan sakmat namar bak kani kampon Meghalaya masih fokus union kadang huni hapo Meghalaya jungi. Mereka dia berhadu dam tang hapo shalom impak koi shiki we pat ki jaka te lamba kane ka bor ka baniwan nata ka sigi kala le si ban koi shiki snong he hakaba kitu ki ba bela ki yo ay kata ka jing pensong thu ka ban kadan kane ka seng na ka bata jongki ban pet ya ka bha ka mian lada ki wan sa kane ka seng ki yo ka jing ya da bakura na nata ka jongki aga jaka ka ba kitre ha ka por ba kitre lada ka ja ka accident. Namar banging ration kibun bahakun kini kikis ibaja tikidon kitrai ke bakishim kia namar kidon hadu bang kimna asur bandai trai tema ke kishim kia bakin pet ikikun ikti jongki bakin bu skol ikikun ikti jongki tat hadu ba teng hadu bang hidup no saya tu I long kami teka wasa iban kum namar nilabun hakun kini kikis ibaja nrei kebun simhi namar kajing suthu jong kitrai bat itu batrai kalong hapadeng jongki ngimha ban ru hapadeng jongki kajing suthu ka jongki kalong hapadeng jongki hakaba maki ke suthu ban kanu korkom ban yarap ya iwei namar wat ya islam ru ki suthu yeki bakin kinle ya islam bakin le yo adha namar yo adha kamdei ka namar ki aka social media mata yo adha dan kita sim tak dan kita sim. Dan rainan baca kani keseng kejungi haka bagitan suatu ki keluar bande yu adha. Ki keluar bande yu Islam. Teki haba ki suatu jingdan kam kejungi teki wan syakmat dan register haka all Meghalaya Domestic Workers Union. Hoy nila persyang ka sorkaru nado ang hajak lai hadu mata ang hajak pesan merendamkan kebengi summit haka sorkar kejungi tang kawai na prinjung kita keempat penteri tang kawai ti kata wala kata mi ya di syakmat ban snow syaka sorkar bahkan ai kita ka welfare board jong domestic workers mawan hangne akmat ban penpau ban khot ban wer yaki para babala yung brew ban yasnok ti hakane ka union ke jengi da ka jingdon kane ka jengi ka union ni yo subun ki jeng mentoy jing ada yang ini nak jing banyada nak jing sat ban ben thambor ki banyada nak kino ki bang ya kendu ki jing haka kambala yang beriu ke jongi te kumba dangsian kumbang yo ha ponakpur Kawai ka long kemi ka bana Meghalaya ka batre Nagpur kalasa pensitom ben ha unong penya jongka bariakan ne la pentip no sa ka KSU Delhi unit da ikurim jongka tada ka jing simkhya ka jongki KSU na khathi ka jaka bakidon kane ka long kemi kalayo ya ka hok ka jing ya da jongki tenga lomba kacing yara jongki kalayo ya kahok jongka tenamar kenenga ai kajing khublai kaba
Shikari ya kiki siu ki badan hakate ke jaka ki balakloi ban simkhya ya kana kakam bakane kalong kemi kalayo sisaya ta ka jeng yada. Tenamar kata ngakerpa ki para bela yeng ba kin register yalade haka union jongka ol Meghalaya. Ki badan haka sor selong ki badan hakisnong beper ki khap sor selong bat hakisnong kinong kendong ru ki batre yeng bakin kin register yalade haka union knang bangin yo kajing sngan kajing yada namta kajing bha kajing miat Pero ki domestic workers kulen ka pagti kilayo kajing yada bakura ha ka imlang kisalang 9% ki domestic workers impatyo kalat bakura kalyo kajing yada smart bakura kapan mistom hakakha kikun kidang kha ki sen kituni but like ndai ki latamen ni padyo e kajing yara na soka but ladang ki mensau ki habat ki mensau ki jaka tray ni kwa apa try ki don kaman sil kajing ko sen baro but mata ki tu baro pa ki tray ki priu ki ladan riu ni dia but apa kedai umba hakapor bakubit ibriu kisyan tinjara namar bakawan ni kubit ke khalat ni kubi nong balai